Da je baš najbolje nije, ali hvala dragom Allahu, bolje nego što je bilo. Evo nas, krenuli smo. Jel završena kupovina? Jeste, hvala Bogu, kupili smo neke stvari. Ono što mi je sad najpotrebnije, što mogu bez kuhanja, jer ne smijem, vidjeli ste šporet, ne smijem šporet uopšte paliti. Da se ako Bog da riješi situacija sa ovim šporetom. Jer Boga mi je hladno. Ne znam večeras da ćeš uopšte smijeti ovdje ložiti. No kao, nema šansi, ne smijem. Poštovani gledalci produkcije Željezno polje, danas smo ponovo u Nemili kod Hajrudina Šabanovića. Pošto je onu noć bilo, večer nismo mogli da snimimo okolo, evo, da vidite kako je to izvana. Mi smo Hajrudina našli u Nemili pa smo ovdje došli. I da također da napomenem, naši donatori koji žele da ostanu anonimni, to ćemo unutra pričati, tamo nešto s posla novca, pa Hajrudine, kako ste vi danas? Hvala na pitanju. Evo, dobro. Da je baš najbolje nije, ali hvala dragom Allahu, bolje nego što je bilo malo. Nego malo što je bilo. Evo, pošto onaj dan nismo mogli, onu noć nismo mogli da snimimo, to je izgled vana kuće. Evo vidite, fundament, to se orunjuje, to je... Evo vidite sami ovaj čošak tu kako stoji na kosu. To je odrunjeno. Beton je. Onda tu između kuće, ali ne znam da li možeš ući da snimiš to, da je tu. Možemo se možda dole provući da vidimo. Još gori. Onaj... A gore Haman slabo ima i fundamenta, jel? Ja, pa to je najgori problem, fundament. Onda evo vidiš ure i krov. Sve je tu prokišnjava, to je nemoguće. Vidjeli ste sami u prošlom videu koliko je prokislo. Jeste, ovo se sad još izvana vidi bolje. A još izvana se vidi bolje, vidite kako i veranda propala već. Ali vidite ovdje cijepovi kako su spadali od vjetrova i od zemljotresa. Evo ovdje u ovom desnom za mene napucaju cijepovi. Tu na dole kod česmi gore po verandi. Ja. To je bilo ono prije mjesec dana kad je bio zemljotres. Eto, mi smo nešto, hvala Bogu, uspjeli. Pa ućemo tamo unutra da vidimo situaciju. Kažete da je šporet u lošim stanju, u katastrofalnom, jel? No, da gore ne može biti, jel? Evo to je bilo dvije noći kad je palo, evo sam da upalim Svjetlo. Lampu, jel? Da se bolje vidi. Evo vidite tu. Nema šta, to je se odvalilo. To je odvalilo se, palo je dole na Lubužnicu. Vidite ovdje dole šta je bilo. Baš katastrofalno. Moj Hajrudine, evo vidjeli smo šporet kakav je. Šta je tu, ali eto, hvala Bogu, mislimo da bi brzo trebao doći. Jedan donator je se javio, taj anonim, nećemo ga spominjati. Ako Bog da, olakšat će se, jer ovdje stvarno sad ne možeš ni ništa, ne smiješ vatrino ložiti. Najgore špore, to je se desilo preksinoć, ne smijem ložiti, ne daj Bože da se zapali dim, da me uguši, razumiješ? Šta onda? Ne do Bog, ne smiješ još što kažeš ni naložiti. Opasno i navečer, a pohladno je, Boga mi, evo mi smo došli, zima je prava. Hladno je, što, kako nije hladno. Šta ću, ne smijem, neću da rizikujem. Moja bolje i ne rizikovati. Eto, u onom prošlom videu, pričali smo, neki naši anonimni donatori koji hoće da ostanu anonimni, javili se, pa evo mi ćemo sad vama predati nešto novca, pa ako Bog da ićemo tamo, da vi uzmete sebi šta vam je. Ja im ovim putem se zahvaljujem, selam im, da je Allah nagradi na njihovim donacijama i hvala im i od mene
što su poslali. Nisu htjeli da ja imenujem u videu. Ostali su, evo ovdje sad ću vam reći, 100, 200, 250, 60, izvolite, 280, 85, 87, 88, 89 i to, sve je to vaše, ček, izvinite. Ništa. Mislim 89, jel tako? Ja. Tu su ostali ovi feninzi kako sam dizao novac. Pa, ako Bog da, Hajrudine, ja mi se zahvaljujem, mi sad možemo tamo krenuti, vi uzmite šta vam je najpotrebnije trenutno. A ja bih se još samo zahvalio svim koji su donirali, da ih dragi Allah nagradi i podari im svako dobro u njihovom životu. Amin, eto. I njegovoj familiji. Jest, bila su 3 donatora. Tu su 3 čovjeka učestvovali, neće nijedan da ih imenujem, hvala im i u moje ime. A eto mi sad možemo ako Boga krenuti tamo u Nemilu. Možemo, nije pa ćemo problem. se ovdje opet tako vratiti. Salam svim dobrim ljudima i da su zdravi i živi. Evo nas, krenuli smo u Nemilu. Ovo je naš vozač. Hajrudin sebi da uzme šta mu je najpotrebnije. Pa sad ćemo vam snimiti put. Ovo je inače stara Nemila, tako, autobuska. Sad ću vam snimiti put ovdje, kako izgleda sa ove strane, pa kad se ako Bog da budemo vraćali, pošto su ovdje sad radovi, vjerovatno dosta ljudi neće neće znat naći našeg Hajrudina, ako neko bude želio nešto pomoći. Vidjeli ste i sami kakva je situacija. Mi ćemo vam malo snimiti cestu odakle se dolazi. Ovo je tu stara autobuska stanica. Ovo ovdje, jel? A ti ćeš sad ići desno. Gdje se išlo prije. Ti sad ovdje idi desno. Ili idi tamo za pasatom ovim. Slobodno. Ovo je jel da je bila stara magistralna cesta? Da je, ovo je bio glavni autoput priješnji. Aha. I sad ide dole autoput. Ja sam tamo. Kontra strana. Ma ja ovi ljudi što će gledati, što nisu odavde, oni ne znaju kako je to prije bilo, ali eto mi što smo... Ovdje je bio taj podvožnjak prije. Evo da vidite ovdje što se pravi novi autoput. Tu radi turski Džengiz. Prije je bio podvožnjak tu, jel' li? Kakav je Hajrudine onako život u Nemili? Što bi se reklo u filmovima, samo ubilački. Ko svuđa u Bosni, jel? A zove se ja kao ovdje Nemile, u malom mjestu, tako da nema nekih ni puno dešavanja. Pa nema, tu je inače malo mjesto što se rekao sad malo prije ali ljudi žive nekako. Snalaze se, idu vjerovatno vani. Pa mnogo je vani otišlo u zadnjih par godina. Jes, Boga mi. Koji svuđa eto iz Bosne, žalostno, ali eto šta bi. Ovo je sad ovdje glavni kružni tok kroz Nemilu. Znači ovo je glavni kružni tok dole prema Doboju, Žepču. Zenica gore. A ovo je Nemila centar, jel tako? Ovo je vam prema centru, preko mosta. Aha. Ma jes, nek ljudi vide ovi što nisu odavde, mi znamo tu gdje šta dođe, zato što smo... Sad lijevo ide za centar i to je to. Dobro. Samo ti Ruđo vozi, lagano, ti si profesionalac. Riskiram se ja za tebe. I znaš sad Ruđo gdje smo gore bili, lijevo onda nađa mjesto. Ćemo gore po okružnju. Ne moraš, idi odmah ovdje kod Dekura. Odmah nam nađi mjesto prvo da možemo Hajrudin otići. Izaćemo zajedno sa njim pa nekom tu. Pa ako mu treba pomoć. Eto ti tu, Eto ti tu kod bijelog auta. Evo mi smo došli pred Dekor Komerc Nemila. Sad ćemo mi ugasiti kameru. Idemo unutra. Evo nas, krenuli smo. Jel završena kupovina? Jeste, hvala Bogu, kupili smo neke stvari. Ono što mi je sad najpotrebnije, što mogu bez kuhanja, jer ne smijem, vidjeli ste špore, ne smijem špore uopšte paliti. Jest.
ovo što je najbitnije sad, ono tamo. Evo sad ćemo snimiti malo cestu do vaše kuće sa odavde od kružnog toka, jel tako? Ja. Ruđo, ti znaš napamet gore gdje ide, znaš? No. Ajde, samo lagano. Evo vidite ovdje na kružnom toku. Znači ovdje gdje piše Nemila i gdje je Turci ovi ovdje, ali kamp gdje im je. Dobro. Svi tu gore uzbrdo pa okolo samo. Ma ja faktički samo okružit, ono, Ja. cesta što je prije bila samo okružiš. Pošto su tu radovi. Evo to ti stari izlaz za Nemilu sa autoputa prijašnjeg. Onda se samo gore produži prema meni. Pazi Rođo. Ništa. Ne skirao mi se Rođa kad ti voziš. Snimamo da vide ljudi gdje vam kuća dođe. Ako neko bude želio nešto pomoći, donirati. Posjet, ne mora ništa. Ili posjet, što kažeš, onako malo Evo tu je popričati. bila prijašnja autobuska stanca za Žepče. Ovdje. Eto tu, evo ono odmah pored nje se gore ide meniju. Znači prijašnja stara autobuska za Žepče. prema Žepču. Zemce. Ja ovim putićem gore direktno dolazi do moje kuće. Evo ga, ovim putićem ste direkt. Hajrudinova kuća je ovdje odmah lijevo. Znači ne može to fulati. Gore faktički dalje i nema ceste. Ne, Eto, tu je Hajrudinova kuća. Malo sam glavom udario. a? Malo glavom, koja visok. Neće ništa Bosanac. Jes, Bosanac, čisto krvni. Sjedi Ruđu. Eto ga moj Hajrudine. Ja. Da i mi, ajde Ruđu, sjedi ovdje. Što se kaže, zahvaljujem se opet ovim našim anonimnim donatorima koji stalno nas podržavaju, da im Allah dadne sve najbolje. Amin. A i vama da dadne sve najbolje. Amin. I vama i svima koji su donirali, zahvaljujem se svima. Da se ako Bog da riješi situacija sa ovim šporetom. Jer Eto, Boga mi je vidiš. hladno. Ne znam večeras da ćeš uopšte smjeti ovdje ložiti. No kao, nema šansi, ne smijem. Jel da? Ne. Evo, Ne smijem, kažem ti, ne daj Bože da zaspim, da se to opet pukne dole, padne, da ne čujem i da se zapali. Ne smijem da rizikujem. Jes Boga mi, nemaš ti nemaš ni grijalce nikakve, Ma jel? ništa, nema. Ma ja. Jedino možda tamo da odem da vidim kod ovoga jednog, ako on bude imao, ne vjerujem da Ivan ima. Mogu njega da pitam. Ali ložit ne smijem, ne. Ma ja ne smiješ ložiti nikako, pa ako Bog da nadamo se ovaj čovjek što je obećao da ćemo i šporet dovući, da ćemo smjestiti. Ako Bog da nije zima. Evo, to mi je sad se kaže najbitniji, jedini najveći prioritet sad šporet što se desilo. Jest. To je bilo neplanirano stvarno, eto, preksinoć, pričao sam evo malo prije, da je to puklo dole, palo je sve ono dole na lužnicu i... Možete Hajrudine samo tačnu adresu evo, navesti u video. Mi smo govorili opet stara autobuska stanica, ali opet da ljudi znaju, Nemila stara autobuska Stara stanica. Nemila, jel, broj 98. Broj 98, Ja. koji je vaš broj telefona?
Ne znam ga na pamet. Evo ima u mene u mobitel, sad ću ja reći. Ako neko želi Na pamet ga ne znam stvarno. da se javi, da posjeti, da se malo, ako što kažete ništa, sjedni, razmijenu koju... Ne mora niko ništa. Ne mora niko, jest. Evo sad ću ja reći. 060 30 03 759. 060 30 03 759. Eto, od nas toliko. Hvala vam što se kaže, što ste tu uz nas, što pratite produkciju. Zapratite nas. Apsolutno pratim. I hvala vama koji ste posvetili se meni i mome, kako da kažem, teškom stanju, momentalno, jel? Iako ja nadam se da će Hvala biti opet još bolji. svim dobrim ljudima. I ja im se zahvaljujem da je Allah nagradi. Amin. Eto, do sljedećeg videa. Ostanite uz produkciju Željeznog polja, ako Bog da, vidimo se. Selam i pozdrav. Zdravi, živi bili. Hvala vam što ste gledali naš video. Ostanite uz produkciju Željezno polje i pretplatite se na naš kanal.